Mwana wa Mungu, kila kuomba ni kuitia msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Kila kuomba ni kuutaka msaada wa Mungu kwenye kila jambo unalolifanya. Kila anayeomba anamuonyesha Mungu kwamba anataka msaada. Kila anayeomba anamuonyesha Mungu kwamba hawezi kufanya jambo lolote bila kusaidiwa na Mungu. Kutokuomba ni kiburi, mtu wa Mungu. Kutokuomba ni kumuonyesha Mungu kwamba unayaweza maisha bila msaada wake. Kutokuomba ni kumuonyesha Mungu kwamba unaiweza hiyo kazi, hiyo ofisi, hayo malezi, hiyo ndoa, hiyo biashara bila kusaidiwa na Mungu. Shetani asikupumbaze. Shetani asikupe kiburi ukaona unayaweza mambo bila msaada wa Mungu. Tunayaweza mambo yote katika yatutiaye nguvu. Msaada wa Mungu unapatikana kwa maombi. Tenga muda wa kuomba. Usikubali kukosa muda wa kuomba. Usikubali shetani akunyime kuomba. Lazimisha kuomba. Maombi ni kibarua, maombi ni kazi. Lazima tuombe